Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas sad na pristupu Novom Sadu. To je taj pristupni put, isključili smo se, znači prošli naplatnu rampu i sad ovaj pristupni put na kome je ograničenje 80 ide paralelno sa autoputem nekoliko kilometara. A da meni i dalje nije, da kažem, baš 100% jasno zašto su morali da prave ovo ovako paralelno sa autoputem više kilometara. Isto tako ima i sa druge strane. Pa zašto nisu naplatnu stanicu napravili, na primjer, ovdje, neposredno pre nadvožnjaka? Sad verovatno postoji razlog, jer moguće da je vjerovatno da ne bi sekli ovu šumu, što opravdavam, ali evo ima jedno parče gdje nije šuma, ovdje baš desno od mene, tu su vjerovatno mogli, ali da li je ovo zemljište močvarno, da li je nešto bio neki drugi problem, ne znam, ili je to zbog onog puta da bi naplatna rampa bila na mestu gdje se onaj put koji prolazi pored rafinerije i dolazi do autoputa. Iskreno ne znam, eto, mogu sada nagađam, ali da se ne bi bavio nagađanjima, bolje da kažem da ne znam. Ovdje ćemo se isključiti, znači ne Zrenjani, nego prolazimo ispod podvožnjaka, ispod nadvožnjaka, da budem precizniji. Nam je sad istok. I sada ćemo doći do početka one industrijske zone. Mislim, u stvari nije to industrijska, to je više komercijalna zona. Ceo ovaj potez odavde do Novog Sada je načičkan skladištima, autosalonima i tako dalje, ali o tome sam već snimao jedan video, pa ne bih da se sad ponavljam. Evo, samo ćemo da bacimo, a eno tamo se vide levo Soliteri Novosadski, da se vidi koliko je sad to otprilike udaljenost odavde do centra Novog Sada. A evo, prvo našta nailazimo je Univer Export, pa kažemo onda ima ta jedna fabrika čokolade, kako su mi objasnio jedan od pratioca, ali ima i tu dosta autosalona i tako dalje. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo.